Prvo da se zahvalim sestri što mi je kupila pincetu jednu lepu. Ovdje imamo jedan telefon koji ćemo popravljati. Znači, obavezno što treba staviti statičku narukvicu. Došao je ovako. Već je vlasnik otvorio. Sad mi ćemo ga skroz otvoriti. Klasičan ovaj Grand Prime. Ovako se vadi baterija. Ovo ćemo odložiti za sve. Znači šta treba da uradimo? Trebamo prvo očistiti ovaj ovdje deo. Sad što možemo raditi? Možemo ovo da skinemo za sve. Ovdje su već i šarafi poskidani. Šarafi imamo ovamo. Treba da očistimo ovaj deo. Prvo ćemo zduvati malo pumpicom oko kamere i senzora. Pa ćemo onda lepo krpicom prebrisati ovaj deo ovdje. Okolo. I onda ćemo ovo da zalepimo. I ovdje imamo jednu pukotinu. I ovdje. Vidim da je ovdje napukao. To ćemo probati super lepkom. Čisto malo bolje da bude jer tu je ekran i ako slučajno dođe u... Ako se savije, otiće. Pa ćemo probati. Šta prvo radimo? Prvo ispitujemo novi ekran koji je stigao iz Kine. Da, dobro ste čuli, nema koronavirusa i tih gluposti. Ovo sam naručio pre nedelju dana, iako kažu da je sve obustavljeno. Znači prvo ćemo probati da li ekran radi. Znači provučemo ga ovdje standardno. Znači stavljamo ga samo privremeno i probat ćemo upaliti. Nadam se da se vidi dobro. Da nije mutno ništa. Sada ćemo baciti bateriju iz drugog telefona koji radi. Da sad ono ne bi punili. Rastavljamo ovaj telefon. Evo ga. Pa onda prelazimo na lepljenje ovoga. Vraćanje home buttona. Čišćenje i lepljenje displeja. I posle vraćamo šarafe. I to je to. Znači kada smo se uvjerili da displej radi, to ćemo sad i pokazati. Evo vidite. Zatim ćemo ga isključiti. Pa otkačiti.
Uz ovaj ekran smo dobili ovako neki set. Ovo bi bilo najpogodnije za otkačivanje ovoga. Ovo je brzo lepilo. S njim ćemo zalepiti ove ćoškiće. Vidite što su se raspali. Ali prije toga imamo sunđer koji je natopljen alkoholom. Ubrisat ćemo krajeve. Prvo ćemo izvaditi bateriju. Znači ovo se radi da bi se skinuo višak starog lepka. Ja se nadam da se sve dobro vidi. Skidamo sa ovoga lepak. Tako. Ovdje smo zalepili malo sa ovim bržim lepkom. I još uvijek skidamo ovaj. Reći vam razliku između ova dva lepka. Ovaj lepak je malo čvršći i brže se suši, a ovaj se teže suši i malo je elastičniji lepak. Ovaj više koristim za ekrane, ovaj ređe, ali koristimo za lepljenje zadnjeg stakala, a ovaj za prednjeg. I evo, ako se dobro vraćamo. Mislim da sam uspio. Vraćamo ovaj poklopčić. Sada bi trebalo vratiti sve ove. Međutim, sačekat ćemo malo da staklo legne pa ćemo ga onda ovako dok to čekamo, da vam pokažem ovaj set što smo dobili. Tu sam dobio neku traku za lepljenje. Dobili smo jedan zvezdasti Torx ključ. To je obično za iPhone
ovdje smo dobili isto za iPhone kada se skida display ili obično kada se skida. Ovo je obična trzalica za podmetanje, malo deblja, ovo je isto tako tanja, mada ja koristim običnu gitarsku trzalicu. Ovo je isto dobra stvar za skidanje tih fletova. Imao sam tu još jednu, sad se zagubilo negdje, nema veze. Znači dobili smo običan, krstasti i još jedan zvezdasti, malo veći. Taj ne znam zašto se koristi. Krstasti je običan za Samsung, običan jako rijetko, ali posluži za nešto. Eto, tako nastavljamo malo kasnije. Evo ovako, kada se ovo sušilo, skidamo ovo. I uzimamo pincetu i vraćamo šef cigare. Ovdje sam ih lijepo poslagao. Krećemo od najmanjeg uvijek, taj ide obično u sredinu. Kada smo to završili, ubacimo bateriju. Sklapamo. I palimo. I evo ga, telefon se upalio, ali ima šifru. Ja stvarno ne znam kako skinuti šifru, ali potrudit ćemo se da to bude sljedeći video. Do tad, like, subscribe, pretplatite se.